hanyuma ishyirongera kandi ishyirongera twihuterore ishyirongera ikipe ya peri official ejo batangiye imyitozo bitegura umwaka w'imikino 2025-2026 abakinnyi bose bakoze imyitozo ababarizwa mu Rwanda nuvuga ngo nta munyarwanda ukinira peri utarakoze imyitozo ibyo tubyumvikaneho neza mu banyamahanga abatarakoze imyitozo ni abakinnyi batatu uwa mbere yitwa Sheikh Jibril Watara ntawe nabonye nibyo uwa kabiri yitwa Dame hari ko mwibagize izina Raouf Dao muvandimwe mani ko monye nkuru mbisi Diogo Jota arapfuye man Diogo Jota ari Liverpool what yes akoze impanuka y'imodoka arapfuye nyuma y'ibyumweru birakoze ubukwe kabisa Jesus Christ Diogo Jota arapfuye man what sina ry'Imana iri mu ijuru bege nkuri baba mujene wari twari ibyo wana mwana w'ejo bundi mukanya sha kandi bi breaking news yamarikanyishije mu cyongereza ndebe ibyumweru birakoze ubukwe ku izina ry'Imana umukinnyi wa Liverpool Diogo Jota aguye mu mpanuka y'imodoka muri province yitwa Zamora ngo accident ibaye mu birometero 65 uvuye ku muhanda A52 near the municipality of Palacios de Sanabria yariho muri Portugal apfuye ku myaka 28 Diogo Jota ko apfuye uyu mwana w'umukobwa arabwande mwo kagira Imana uyu mubabaro uyu mwana barakoze ibyumweru bibiri bro ibyumweru bibiri nago byari bishize amafoto bayasohoye mu minsi 5 ishize tega igihombo Portugal agahinda Liverpool agahinda umuryango w'agahinda umugore w'agahinda abafana ba Liverpool agahinda isi y'umupira w'amaguru ducitse urundo yarari kumwe n'umu brother witwa Andre imyaka 26 nawe ngo Liverpool football player Diogo Jota 28 lost his life along with his 26-year-old brother Andre in a fire that broke out in the car following a traffic accident. Impanuka y'umuhanda ni muri Espagne muri Portugal Portimahora Mundo Deportivo ubuzima ni ikintu cyakabwa cyane ngubwo ubuzima rero tugendana kare n'imfa yarakiri mu biruhuko Imana n'abantu n'igihugu ariko Rore urebe neza baravuga ko ari mu majyaruguru akiri burengerazuba bwa Espagne Zamora namara ngo ni muri Espagne mu majyaruguru akiri burengerazuba bwa Espagne uko inkuru ya mbere atangana n'itangazamakuru ryo muri Espagne ni Marca ni muri Espagne Zamora ni muri Espagne mujyi wa iswa na mukuru washobora kuba yitabye Imana nawe bari kumwe Andre bari kumwe modoka ari babiri numva ni muri province ya Zamora ni muri Espagne yes ni muri Espagne no yaguye yari mu biruhuko nyine biruhuko ridashira abakinnyi ba Liverpool bose baracyari mu biruhuko ihangane that's very bad ipe y'igihugu ari Portugal buza umukinnyi Liverpool buza umukinnyi that's really tragic abantu babibyegeranye mugomba gukora akantu kuri Diogo Jota vuba tukubaha service yatanze mu mupira w'amaguru Edmo Gatera atwumva kopi era ku minota 17 ay shobi yaba rero yose Gatera nkundi yayirambuye wankura bagategure nta kibazo ubwo rero rest in peace Diogo Jota pole sana ku muryango mugari wa Liverpool binyuze mu zindi pole sana kuri Premier League pole sana kuri UEFA pole sana nyine ku ba sportif bose bakunda uyu mugabo pole sana ku isi y'umupira w'amaguru nakundi nibwo buzima iyo bavuga igisobanuro cy'ubuzima ni iki ngiki akundi kadukomeze memento mori navugaga rero kuri Nyamukano yatangiye imyitozo ku munsi w'ejo yitegura umwaka w'imikino tumaze kuvuga abanyamahanga batari bahari abanyamahanga navuze Sheikh Jibril Watara ndetse na Memer Dao undi ni Ronald Sekiganda dore abo mbona mu ifoto ya mbere abanyamahanga mwari munakumbe cyane uwo bita Dauda Yusuf harya Dauda Yusuf yitwa nde Seydou Dauda Yusuf yarakoze ameze neza ari en forme umubiri ni mwiza cyane ntabwo babyibushye namonye ari kumwe na mugenzi we witwa
Richmond Lamptey abanyegana babiri barahari babize neza bazakinira APR umwaka utaha imikino. Undi munyamahanga mbona uza imbere cyane yitwa Alioune Souane, Mohamedou Lamine Ba barahari cyane, abo ni bane mvuze. Abandi banyamahanga mbona muri aya mafoto ni bande? Abo ni banyamahanga ni Richmond Lamptey nawe yarakoze, ndamuvuze. Okay. Abo ni banyamahanga mbashe kubona, ubwo abandi nabo ngabo nyine naka gasore ka Mamadusi nawe yarakoze. Hanyuma abakinnyi bashya ba PRFC b'abanyarwanda nabo ndabona cyane bose uko baguzwe bari bahari, kuva ku muzamu Adolphe nimo ndari ifoto bifotoje bari kumwe na chairman wa Pierre ni watangije imyitozo Brigadier General Deo, ni watangije imyitozo y'umwaka ku mugaragaro. Uburyo rero yatangiye imyitozo hari Irambona ari we muyobozi wenyine uhari. Niyo mpamvu abonye byarakomerekeje abareyo usa nkaho kipa abayobozi ba Irambona CEO igihe bereke wana hano chairman arahari, ikipe ifite president nka sa ari Irambona gusa. Urabona ifoto itameze neza, chairman ahari urabona itameze neza, aho ikaza abakinnyi n'abatoza ku kibuga cy'imyitozo officially. None Irambona niwe agomba kuba ari wenyine ku myitozo areyo. Abantu bavuga ngo ndakubashaka ibibazo bitari ariko byari basanga ari wagaragaye mu ifoto rore. Oya ni wari uhari gusa. Okay. Ni wari uhari gusa. So urabona ko bisa neza cyane rero ba Adolphe, Hakizimana Adolphe nk'umuzamu arahari cyane. Ndababona rwose abasore bose bagiye basinya pasi. Ngabonziza Pacifique arahari. Omborenga Fitina. Haji jezi ya PRFC iramubereye cyane, iraguha Haji. Bugingo Hakim asa neza cyane mwambaro mushya kipe ya Pierre. Ewana n'ibirango bishya kandi urabona ku myambaro y'imyitozo ibirango bishya birahari. Urugo yarahindutse already kuri izi jezi z'imyitozo. So ubwo rero PRFC yakoze nyine iyo myitozo ya mbere, ubwo turaza komeza kubabona mbere uko berekeza ni imyitozo ya mbere. Ejo barita uyu munsi nabwo barakora iyo gahunda ngo ihari. Ejo bazajya ku Murindi, ntabwo bazakora uyu munsi barakora. Ejo bazajya ku Murindi, urabona umunsi wa kabiri ejo bajye ku Murindi, ubundi bazakomeza bagarutse. Umutoza rero nabo yarahari umutoza mukuru. Ubwo rero urabona ko PRFC kabisa byijiyemo neza cyane. Ibintu byose muri PRFC birasa neza, abatoza bose bari bahari. Niyo kipe idafite ikibazo na kimwe kabisa mu mateka mu Kinyarwanda. Mateka mu Kinyarwanda rwose. Umutoza kabisa, umutoza ariko nawe urabona ko kabisa aragaragara nk'umutoza w'umwansiye senior kabisa. Ruga ngo APR wayivugaho iki mu myitozo yabo ya mbere? Urabona ko Omba bebe kuri ya mitsi kabisa mikayo mu mfundiko nayo ndabona asa neza cyane muri jezi ya APR. Yes, ni imyitozo navuga izihe igihe Lorenzo, kuko ejo nagize amatsiko yo kongera kureba ku matariki sibyo aya ma ekipe azaduhagararira mu cyo bita CAF Interclubs competitions. Navuga ngo ni imikino CAF Champions League n'imikino CAF Confederations Cup, kuko abantu benshi basa nkaho babyibeshyagaho. Nabajije rero muri CAF bampa update kugira ngo tumenye neza uko bimeze. Ubwo gikomeza Axel, ikindi nabwira abantu nuko muri APR bateguraga pre-season mu hanze y'igihugu, mu bihugu bya Algeria na Maroc bari guhitamo hamwe, ariko ntabwo iyo pre-season ikibaye kubera ikibazo cya timing nyine na delay uko babyifuzaga siko byagenze. Amatariki ntahura ufite ingamo pre-season byaranze uko babyifuzaga siko babigenze, uko baplaninze siko byabagendekeye. Bateganya kujya ese muri ibyo bihugu nari nkubwiye nyine hagati ya Algeria na Maroc ibihugu by'ibanyu by'u Rwanda rwose. So kubera ko batakigiye rero APR izashaka imikino ya gishuti isanzwe. Yes, hanyuma yitegura umwaka w'imikino. Hanyuma rero update kuri ibi bintu kugira ngo rwose abantu banabyumve neza. Hano hari icyo bita, urabyumva neza Rore, hari icyo bita reka manze mpere ku bakinnyi, icyo bita registration window. Igihe cyateganyijwe cyo kwandikisha abakinnyi bazakina amarushanwa ya ya CAF y'amaklub. Start date itariki yo gutangira kwandikisha abakinnyi ya mbere z'ukwa munani. Turacyafite iminsi irenga 20 na yego. End date 31 z'ukwa munani. Mwango ni ukwezi kwa munani kose. Yego. Kuva ku ya mbere kugera ku ya 30. Hanyuma hano bakakubwira ngo hari cyo kandi gakazi handitsemo ngo eligibility, bakakubwira ngo players eligible from the preliminary round.
abakinnyi bemerewe gukina ijonjora ry'ibanze rimwe rya mbere. Yego, ubwo nibo barebwa n'itariki ya mbere kugera ku ya 30 z'ukwa munani. Kugera ku ya 31 z'ukwa munani. Noneho preliminary round muri iyi mikino ni ryari na yahe matariki? Imikino y'ijonjora ry'ibanze izakinwa kwa matariki 19 na 21 z'ukwa 9. 19 na first leg dates. Ekipe izakina tariki 19 cyangwa se 21 z'ukwezi kwa 9. Yego. Ngo APR na Reyo muzibariraho. Aho. Naho. Itariki ntiri fix ariko ni hagati ya tariki 19 na 21 z'ukwezi kwa 9. Ubwo rero urumva match za mbere zabo. 19 20 na 21 z'ukwa 9. Z'ukwa 9 preliminary round. Match zibanze ko ziri kera champions imaze ibyumweru bitanze. Imiti nikuriye muri CAF. Ndani rwose cyane. Ariko niyo byiza tumaze ibyumweru bibiri turi ba champion niyo byiza. Noneho tuyitangira shampiyona. Second preliminary round ni mu kwa 10 hagati ya 17 na 19. Ubwo navuga ngo APR iramuka ikomeje. Izongera gukina noneho cya kigugu cyiza. Ni tariki zenga zivuge 17 na 19 z'ukwa 10. Z'ukwa 10. 17 18 19 mu gushakira aho ngora amatariki. Imikino ibanza. Noneho rero APR ikoza amateka ikinjira muri ya matsinda. Ubwo ni muri 21 z'ukwa 11. No kuvuga ngo APR turi mu kwa 7. No ngo APR ifite amezi 4 ikamenya nibigiye mu matsinda cyangwa itayagiye. Ariko na Reyo nuko c'est la même sauce. C'est la même chose, c'est la même sauce. Ouais. Oui. Afana ba PFC na Reyo muraryohewe. Ariko APR y'uyu mwaka. APR y'uyu mwaka. Uzese kimwe mu bintu byatindije bino bintu no kwandika abakinnyi n'imikino Rore na Reagan. Ni Chan. Yego. Yap. Tujye muri Murera twihute cyane. Aimara ba Murera we. Rega. Nishyushya ntabwo nshyushye ndansa. Murera. Mwana utazi koga Murera we.